Ada make up pun cantik. Saya tak tahu kat mana buruknya awak ni. Aduh. Apa yang paling penting sekali, kalau ini hantu dia, tolong hantui hari-hari saya. Jangan masuk penjara, masuk hati saya je. Tunaikan permintaan tuan boleh? Permintaan Tolong tutup muka tu dengan Kenapa? kain tu. Sebab cerita yang jelangkung untuk tuan seorang je. Biar gelak kat muka tapi cerah dekat masa depan kita. Menyeramkan lah. Kalau bagi saya menyeramkan. Tapi kalau inilah jadi hantu saya jadi malam lah. Kenapa? Biar kami sentiasa bersatu. Yang berpisah tu badan dengan kepala, bukan rasa cinta kita.